puljice. Znaš što to je? Čekaj da ubacim u prvu. Da što ste da uradim? Teo sam, brate... Ne seri. Teo sam da uradim neki freestyle, brate. Ispremio sam matricu i ovo ono. Ajde, ja sad ću neki freestyle. Neki freestyle da bacam. Ajde idemo, brate. Znači ono, cepam sve. Yeah! Come on, yeah! Everybody, yeah, yeah! I zato kako kaže, brate, sada kaže kako baš i yo! Sada svako da, kako da, i da, svako da. Zato, brate, kako sjede čini svesku, iako te na svetu, kako je, brate. Ebe srednji, došli do kurca, brate, ima da se ugasim da, brate, yeah! Zakucam kao ebe se na dresu, da, može da me izbriše, brate, odmah iz čuga, a, i zato kako da, i v, i svaka riba želi da je oplodim ja. Ja kažem ribo, nemoj tako da mi pričaš da ti hoćeš da te ja slodim, pa ne merde da si papa, yeah! Ribar, yeah! Ajde kako se oplodi me, ajde kako se oplodi me, ajde kako se oplodi me, ajde beži pre ribo, bre, daj šatar se pre, yeah! Ajde kako se oplodi me, ajde kako se oplodi me, ajde kako se oplodi me, beži pre ribo, vidiš na što vidiš, bre, i sad pokažem ti u lice, nemoj da mi gledaš leđa. Ako si kod leđa, poljubi me lepo dupe, da, tu se fora izvalio na Facebooku, a, kad sam ti to potpisuje, kako sam kralj, a, imaš mi svašta na frisu, brate, imaš neku i pičku da kretam i preta, ako hoćeš, ako imaš na, brate, da skida, yeah, ako hoćeš, brate, možeš, ja mislim da mi daš, i posle dođe do broja, i posle ti joj ti tu daš, zato što današnje ribe, brate, voli da se sesaju, i nijedna čitala nije, brate, nijednu lekciju, ni bela griva, ni mali princ i to, stvari naš, ono biblioteka, brate, biblioteka je, kad su isto biblioteke, brate, kraće čuo zadnji put to, i sada, brate, piše, bratu, grafu za pravo si, da to, brate, ja kažem, brate, su i sad ovako, brate, ovo nije priča, ovo je istina priča, brate. Oznoje sam se. Brate. Sex production.